India hian ramzong zong zinga miswal rualatanga politiciana inletta anga bernia soyanea kumsang nile som pakwa Lok Sabha inthana po MP zanga somthum pako zinga zahni somthum pathum te chu criminal case nei to ani thu puana lo ni to ni kha Tunhnaia Uttar Pradesh athil thlenga politician tualtha hre mialo miswal rual ho tu nokke me mai ming aron lang leta April ni som pathum sahni le somni pathuma khan Uttar Pradesh dan thremi Umes pal tual thana wanga boina kalzela police te chuan ka hluman neya miswal rual ho tu ni thin politician nita Lok Sabha MP te polo ni to ati kamata fapa asata matale asata thian nai vai athu rual pui gulamate anne Anpahni hian Umes palathina wanga police te zon lai me kania an kutatrang hian sumfai cheng noi nga ve vele ramdang silai ral thuam te an mantel kahlumanni dana hian vikas dube yang deuh hlek khan leman changchop le em ti chu Tunhnaia India ram ti lua tu ber animek anin kahlum dan chu engpo lo ni ta se police tenan zon chan chu thlanni liamta February ni somni palia khan Uttar Pradesh dan thremi Umes palachu achena inkota security guard pahni tenen chhun kho enga rong takatha ania hetol thana hian politics awanga chung kwa anlawin ngir ngau puito ati kametale achung ko jingami anu puile afa te pahni ba ka aunau pa Ashraf ameta te chu rin hlelanne an boina intran na takiro chu kumsang nile panga a BSP MLA Rajupala Thatrang Khan a intran dai to thung Rajupal hi Umes pala farnu pasal haneya Rajupala tha thuboya hian thuretu langsar ber hani boka Rajupal hi kumsang nile pahnia khan ati kamet nen hian Uttar Pradesh MLA in thlanpuya Allahabad West constituency anlawin king toa hemitrum hian ati kamet chuan nena changa Hemithnu kumsang nile palia khan ati kamet hi Lok Sabha MP atana thlantlin le ania wangin Allahabad West constituency hian by election neyania rin lodeu main Rajupala chu BSP ticket mangin MLA atana thlantlin anita a Hemitruma akhingpui hi ati kamet naw Ashrafane amat chung kwain nenan chang talo hi anlana ngar khop mai achan chu kumsang khajakwa somriat pakwa ta to trumnga lai ati kameta hian hebiala hian ne na alo chang chho ngar to a atane ani ber mai adin ve china an chung ko hne tuam chun chu Rajupala chau alania ati kameta chuan paidam har ati gunda chung ko hlun akhing hne kher chu Rajupala po thlamuangin a omzui bik lem lawa MLA in thana nena chan nuwa hian atika vuale wangte trangin trum ni beina toka zuyan reng don ti po hria asahimnan alaka sarkarin ven himna po a uluk zui hle ane amai ro chu kumsang ni le panga January ni somni panga khan Rajupala chu in lampana a holai kalkonga ral thuam keng miswalin anron bei thuta ataksa voisom pariat lai kaniin amator chuan pui pahni tenen ka hlumania hetwal thana hian tudang nilovin atikamat chu abul tumtu berapu ania amai ro chu politics athilti theina machuanin thiam lo chantir ani zui lem lo kumsang ni le pariata khan belin anchuale ngalane Rajupala thina hian Umes pala hi thuhretu te jingami nianga yania chuwele ati kameta chuan Umes pala hi akha tokin boina athlen thrina avau cham chi renga kumsang ni le pasaria khan Umes pala hian police te hnena complain a theluta ati kale athui hruaiten anvau dan zong hrilin court statement athu hretu ni tia soi chu do tani thu soi turtele court chu thudik lo hril tura avau be dan te police te hnena hian a hrila
kumsang ni le paruk February ni somni pariata ruk bawa to pha nge tina soi police te hian hethila hian FIR anjiak lutane raju palatha thu boy hi rei tak chu thu boy rem lovina oma kumsang ni le som paruka khan CBI kuta case hlan ani ve chau boka thompo anei zui lo wang nuwa kumin February ni somni palia khan he case kai noya hian thom lian tham tak mai a om leta a chu kantarlan tak umes palathi na chungchang khane umes palahi silai ka ni ba ka tual cherpok theithil manga be ani boka thaliam ta March tha khan anthu boy hi ngai tu atran ni in heta hian atikamatale athui roi pahni ta chu umes pala vau beta rubau tun ni tin thiam lo chanti ran nia dam chunga lungin tang tu ratian ne tichuan police ta ka hlum tak atikameta fapa asata metale athui roi Mohammed gulamate kha umes pala tha thu boya rin hlel zinga antel vea an kuta tang khan sumfai cheng noi nga ve ba ka ramdang siam ral thuam te an mantel India rama misual rualte che thluarna hmun nia soithin state chu Bihar le Uttar Pradesh te hin nia Uttar Pradesh bika hian tarlan ani danin tunan state MLA zinga zazel somthum panga te hi criminal case nei ania an kaudanin bahubali netas ho inpui tia soithrinani chu pathil ti thei tak politics chunga thunei na nei ho ti na ani ber ome Uttar Pradesh a hian misual ruala mingthang le challang tak pathum anoma chungte chu Mukhtar Ansari Azam Khan le Atika Mehta te hi ani pathum hi langtlang takpoin state politics a chau ni lo India ram politics a innam noina anei thuk hle ni soyania UP a Yogi Adityanath kai ruai BJP in sarkar na phong anchel nuwa khan heng misual rual ho then fai na hi athok na sangal hlea mi hnuai hnung hovin anza in an hlawh sinen dan chungaleng angmaya anin vilik kha angai theilowa Union Home Minister Amit Shah UP a election rally nei trumpo khan atikamat Mukhtar Ansari le Azam Khan ate jela induni chuan BJP vote ro u tiaw hla alo nei hial to ani kha hengte tang hian atikameta chuan tuna afapa anka hlumpia lama hian UP a chuan politician ani mai ba ka boruak anei lian hle ti chu a hriat thiam thei ome atikameta misual torot le thil ti thei thu boy po zachuang lai neya thu boy la chin fel lo po somnga pali laur mek Lok Sabha MP hlui ni bokhi kumsang khajakwa somruk pahnia khan Allahabad tuna Prayagraj tia ahmingan thlak tak khopuya apianga chungkore thei takatranga ronchor chuak niin apa hi sakor tolai lir khala eizong thrina neya apa hian atikachu thataka le kha zira naza om tak thok turin adu thrina mase atikamata aron roll thar chuak chhochu apa beise yangero anilo hle high school zirlain afel nuwa zirna bansana kumsom pasari lekani lai kumsang khajakwa somsari pakwa khan Allahabad tualthattu buai anei der to a chumi hnu kumrei vaklowa Uttar Pradesh misual pol lian tak mai adin zuya Allahabad police record danin atika misual pol din hi interstate gang 227 tineya member po za somni pakhat lai anei ninan soi poikhoina lama a in hnam hnoya wang hian an chungkwa po retheina ta antal chhuwa thei pha nia soyania karlova mithil ti thei takte zinga atil chho ngal derane Allahabad Phulpur le Chitrakut khopui chunga te chuan athu pekin zakai chho emema heng khopui pathum te hi athunun mak ati thei ome an society nan za tak mai bahubali tia an ko thin ho huanga telve chu adu thu sam ber ania adu thu sam ti hlotling turin engma poisa ka nei lova
ama a noksak turmi chu azua ngai mi alo bok ti chuan tualthana a in hnam hnoia tanga kum somaliam le meu chuan Allahabad West constituency a independent candidate ni chungin MLA election a hne na achang ngala heting lai hian kumsom ni pasari mi chau alani hemin hnu reivak lova mulayam sing yada fakai ruai sarkar Samajwadi Party chu azom le a Allahabad biala tang hian kumsang khazakwa somriat pakwa tanga sang ni le pahni chung khan voinga ngot azonin thlantlin ani chara kumsang ni le pali khan phulpura tangin Lok Sabha electiona hne na achang le bokane Allahabad chevela suamhanglalpa tia hriatlar ani tran hun po hi kumsang khazakwa somriat pakwa khan miswal rolzinga ahmel malian ber Saukat ilahia atha trangin ania Saukat ilahi chan baba tian riat bok hi kumsang khazakwa somsari chowela upia miswal thilti theiber nia soitrin police tengei poin an hlawh thin ania chan baba hun lai hian atikachu kumsom ni chowel chau alane police tepon no pangte om thadu lo tak poi khoina a in nam hnoi ve thin ni maya an langaya chan baba ti hlumani theinan atika meta hi police ten fui porin rahman nan siampui nia soi thrinania chan baba thi chuan police ho hian miswal rual ho in lulin na po top ve mai turan ngaya ma se chutiang chuni haulo a aya hlau omzok atika meta an cher chuak zok chau alone chan baba nen hian indonan neya hetanin bena hian chan baba chu athia athina hian chan baba thui roi te chuan case file nge yan tuma ma se he boina thlen ma chi hian atika meta chu MLA ta na thlantlin ania Tunhnaia sang zo kanei to wangin chan baba thui roi te hian an khingam talowa chumi hnuwa chuan chan baba mi le sa te hi amalte te inada thahlom ninan soya hetatang hian a in siam lian chho tran ta ne politics a zwan lu hnuwa hian abiala independent candidate ni chunga hne na achan phone chan po chan baba athi na athlentir dan kha mi nan ria a atika meta chu an hlawh electiona khingam anom ngai lo ninan soi kumsang khazakwa somkwa panga Samajwadi Party zom nuwa hian miswal pola a ho tenen Uttar Pradesh politics a thil thleng chinchia reng to tur an hnu chia le bok hemi hunla hian BSP le SP te chuan UP a tangrualin sarkar nan siama rin lo deuh main kumhni hnuwa BSP hruai tu mayawati chuan tangrual sarkar atanga anin hnu do thule BJP nena an thodun zok to tur thu apuang thut maya BJP nena thodun chuan sarkar na an la siam dun thei tho donani Samajwadi Party worker te a thong in an thinarim hlea chuti mek lain mayawati hian an party workers thren khat tenen laknawa guest house a meeting nei pain party an huai hota hemitrum hian atikale amiswal rol te chuan he party hi tharum tho na nen anwarum thai vak maya mayawati po inchunga alu lai tak ni lo se chuan an that nge inarin om tia soi thrinane politician ni chung hian poi khoina a in nam noina anei zel thowa jelalu le chua akar ton deuh rengane kumsang ni le som pahnia khan rampum huwa palar hat khopin aron chele chu state assembly in thana jail chunga tangin nomination paper a file amairo chu he in thana hian achak talo thunga a hne lo chu tunhma a chanchin alo nei pui to le atha tak rajupalanu pui puja pali ne atikaba ka hian awunau pa politician ve tho Ashraf po hi poi khoina a athurual pui thrinania an pahni in kophian tualthana le danlova leilung hausakna hai chuate ba ka mi poisa hne chu te bumna le rolrala mi chunga cherna te an kalpuina sa hle a
Aunaw pa po hian police te thu chua danin case pending somli borvel ngot tanei ninan soi. Anupui fanaw te po anbang chuang lo. UP police te record danin anupui lefa panga te zinga pathum chu misual rol zingan telve a. Afapa upapahni umarle ali te chu tuna zelan latang meka anpahni hian poikhoina innang lawata ngania. Police te chuan anpahni hian state trend khata case chinhi thumvel ve annei ninan soi. Heibaka hian anupui saista parvin po apol te zinga meichia zialu omchun ninan soya. Umes palathina thuboya khan a inrol ve ninan soi bokane. Atika meta hian Pakistan Intelligence ISI le firfiak LET tenen inthlun zomna nei thu police te thu chua chuan asoi boka. Nisom pathuma afapa ka hlumani truma ramdang ral thuam siam anmantel chungchanga po. Ral thuam chu ka ngei ngai lo. Punjab ramria Pakistan atangin ISI emo firfiak emo ten drone in anron thon luta. Tunhnaia kamel thria thau chuan minron supply mai zel tiin ain puangane. Hun rei tak aduang anga asapatal nuwa kumsang nile pasaria mayawatiin sorkarna aron chanlea khan athom are tranta a. Mayawati sorkarna nuaya hian aunaw pa nen police hovin akhato kinan vil renga. Kumsang nile pariata khan police ho hnena ain peta ngea. Sang nile som pathuma khan azalen le chabane. Yogi sarkar nuwa phei chuan achana chaw chho taviau. Gangsterek nuaya aho sakna chengvai bel cheza somnga hu chu thunei tulamin anren saka. Asum donna thren khat enthli thlaiani mek boka. Police ten amile sa te chu ansilai license ti top sakin tualthattu ra amiroi thin ho anman khom to bokane. Kumsang nile som pasari state in thana khan Samajwadi Party candidate nile tumin abeina saviawa. Mase an president Akhilesh Yadav chuan party ticket pedu tolovin. Anchung ko nai vai hrim tuma candidate tan dinganom lo boka. Kumsang nile som pariata khan sumdong lian ho poisa ne chu atuma wangin man le ne. Zela tan le nuwa hian atika meta chuan Supreme Court yogi laka inven himna adil hiala. Asoidanin misual pakhat athidan riatlo tak mai Vikas Dubeya chu tlan chua atumna lama ka hlumania. Ma se hei hi police te ro manlok vekania. Ani tan po khatiang kha achunga thleng ve thei tho nina soi. Tuna atika meta hi umes palathina chungchanga tanina damchunga tang tura hren me kaneya. Gujarat tanin atranga Uttar Pradesh tanin lama anson lain afapa anka hlum saka. Vikas Dubeya thina police te lem chan tia pu thei tak turangin tuna afapa chu police te kuta athile ta a. He politician tualthattu poisak nei hlek lo hian chanchin thar aron lua thale ta ne.